mhlawumbe inkosakhele ngaqanjwa ke Nkosi yami ngoba liba negama lakhe lihlala lithandayo esimba ukuthi bahamba mhlawumbe abanye bashintshile abanye sebashintshile amagama bayazisuka kungamagama eqanjwe wona bahamba bayashintsha izileni ngenxa ukuthi umuntu abathi ngathi ngamlungelanga alishintshe kanti igama wayelethiwa abazali awukwazi ukubona ubula umuntu wakwethu wakuzalayo esimike igama bese laba libi kakhulu bashintsha nasemabhukwini shintsha ngempela nawo Affairs la ukuke thana saba umunye umuntu wayewomunye esikoleni saba umunye sizofunda incwadi la incwadini ka Amos chapter 8 masifunda le ncwadi ka Amos chapter 8 siyakhumbula ukuthi namhlanje mhlambe masilesi isikhathi sika uJundo oya ngasekupheleni kwakhona isikhathi ke la iSouth Africa yayiyizwe laba bekhona bonke abantu ezweni kodwa kuyelaba abamhlophe kuphela ngokuphathwa ngokombuso ekuthiwa ke kwahamba kwanesikhathi mhlawumbe ukuyisho le ethi kulesi sikhathi esedlulile abafundi noma abasha ya ekoleni thiwa ke bake bavele banqaba nje ukuthi thiwa babe nikezwa instruction ke ya North Africans then ke bathi no akuba njalo ngoba babe nombono walelizwe esikhathini esizayo likhululekile so into abayizama ukuyenza ukuthi likhululeke izwe bamele bazinikezele ekuthaneni angeke kube njengalendlela uNkulunkulu afisa ukwenza ngayo kodwa namuhla ke iyaphila ke inyanga iyangasekupheleni inyanga yiwe mhlawumbe kuningi nakhona eyophinde izwe idinga ukulungisa ngaphandle kwezwe nomphakathi ukulungise ngaphandle komphakathi uma kuthi umphakathi kushiwo izikole kushiwo namabandla nemikhandlu yonkana kuningi okumele bakulungise ngoba namhlanje noma iminyaka engaphezulu kwa-8 kodwa kusala ukukhonjwa unomphelo ngenjumbane yokungalungi kwezinto ezweni abadala basola abasha abangabafundisanga lutho ukuthi iyouth namhlanje inje but nosubira semuva yathola ukuthi hayi nathi sike saba yini kodwa uyabona ukuthi okay izikhona izinto wazange uzifunde noma uzifundise kodwa kwalindela ukuthi umuntu abe nje kodwa ingekho umuntu wayemile thatha isitele afundise ukuthi na okuzokwenzana but today abantu keep on complaining also nangeyouth ukuthi iyouth yanamhlanje inje but nosubira ngesemuva ubheka ukuthi khona ke mathiwa nje izisekelo ziyayibandakanya yini izisekelo so that masima zikwazi ukuma on kwisekelo esimisiweyo esidathi bathi besemile umuntu kuphi athi ngibile isisekelo samiswa ngobani nobani ngoba besimisa awusimisi isekelo esimisele namhlanje usimisa usimisela for ifuture ngoba can't build isekelo namhlanje bese ume phezulu kwaso mawusibuild namhlanje usibuildela mhlawumbe ukwenza isekelo usenzela mhlawumbe ifuture ukuthi in future ngizokwenza ukuthi phezulu kwalesi sisekelo leyo ke uhulumeni wethu uthe noma seyithatha izwe elinikezela kwaba democracy but kwanikeza nje just into ebhaliwe but wangayiguqula izisekelo ukuthi ziguquleke. That is why today i-crisis is so ezweni lapha nangapha kuzo zonke especially kwabamnyama ababethindezele long time aphanthina namhlanje noma be-free they are not free indeed because incindezelo isakhona enkulu kunasekuqaleni but abantu bacathi manje they are free but not free at all if ubuke isikhathi lesidlule namanje izwe eqaleni belinento zakhona eziningi ezahlukene abanye bathi kwakungcono eqaleni because they know ukuthi yini abathi yayingcono abanye abazilutho but bavela manje sekunje bathi okay futhi yona nubule kanti abazi bayakwazi ukucompare futhi okay eqala kunje manje senje akufanele ngabe nje kufanele ngabe kunjayani because ababekulindela akubanga ibona bese siyafunda la chapter 8 ingakho njengoba ngithinta kanje nanje bangazi ngizofika kuyiwe ifike kona umuntu lenje esikhathi ke lokho singaka kodwa ke umuntu uyakhona cela sizofunda lapha yana ku verse 11 ila ku verse 12 Amos chapter 8 verse 11
Bekanezinsuku ziyeza isho inkosi uJehova. Lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Kungabi indlala yezinkwa. Kungabi ukomela amanzi. Kepha ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Verse number 12. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle. Kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Behamba ukufuna izwi likaJehova. Kepha abayikulifumana. Ithi bazulazula bezeni. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle. Kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Behamba ukufuna izwi likaJehova. Kepha abayikulifumana. Abayikulifumana. Ogogo nomkhulu. Cha, abantu abasha bayakuzulazula kodwa bayikulifumana. Isho ngalo izosilifunda namhlanje lithi bayakuzulazula kodwa bayikulifumana. Osho namhlanje uma lisekhona lisatholakala inhlanhla le. Amen. Namhlanje lisafunda lisatholakala kuyini inhlanhla le. Uthi uhlale ukwazana nenkosi uJesu. Inhlanhla leyo. Usho ngalo umhlabeni ukwazana nenkosi uJesu inhlanhla leyo. So namhlanje makufunda lamazwi ke athi intombi neyinsizwa abantu abandawonye laba kodwa shutha abantu abasha labo babili intombi neyinsizwa uthi kodwa kuyahamba kufika isikhathi elithi ke labantu bobabili mase kufikile isikhathi sithi ke isikhathi sakhona baza kuhamba bazulazule nje befuna izwi lenkosi kodwa bese bengayi kulifumana. Ukulifumana ke kusho lokulithola phela ukuthi umuntu uselitholile abese asindiswe abe umntwana kaNkulunkulu. Yini ke dala ukuthi izwi lele abantu uzohamba bangalifumani? Ngenza kanjani leyo nto? Umuntu uyazibuza ukuthi bavele babona ngathi umdlalo nje lo ukuthi ngenza ngoba isikhathi sokuthi izwi umntana ngelifumane kanjani. Ake ngenze izinto ezincane ke nje ezimbili noma ezintathu. Mhlambe abantu sikhona sonke lendini njengoba ithi abantu bahlukahlukene ngokuzala nangokukhula kakhulukazi abanye bazalwe kwi-century ledlulile abanye balana so okay khona nalabo be-millennium yes abavele nganeno abahle kakhulu ke labo ekuthiwa basele kakhulu ngasolwazini olugeneral nje lolu isafikana but ke ama-century adlula bemaningi phela abanye bayakwazi ukuyiqeda enye baqale nenye futhi baphila abanye akwenzakala siyabonga ukuthi kodwa ke uma sekwenzakala into eqaleni abantwana kade kukho abantwana esizweni kwakukhona into ethi uhlanganele ekuphileni kwabantu okuyi-communication yabe i-communication yayikhona yenzakala kodwa yayingelula njengalesikhathi samanje. I-communication yasekuqaleni lokuthi mhlambe umuntu uyabhala incwadi iyathunyelwa iyahamba angaba yona incwadi uma ufuna ukudlulisa imiyalezo yalapha emuva udlamini kodwa ngingakwazi ukufinyelela ngimemeze ohleli la ukuthi ngicela ukudlulisela imiyalezo umemeze lapha ya umamtshata asusu mamkheso umemeze mamtshata ukuthi kunomyalezo ovela kuNkiliba othi ngicela umemezele kaDlamini kwakhona imiyalezo ohamba kanjani uwena isigodi lesigodi uyali udlulisa imiyalezo ngoba yini i-communication yayisho ngani uhambe makhona into ngakhona kubhala incwadi ibhale namhlanje khona incwadi yayishesha khona incwadi nje ebhalwayo nje ufake lapha boxini ufika ithathe ihambe mhlambe ngilindele ithi impendulo ngoyibhala namhlanje kuyanokuthi yawo mhlambe izofika emva kwesonto noma amabili okunyaka ude yakho mhlambe namathathu ifike yabhala incwadi ngomhla ka-22 kuJuni namhlanje mhlambe yozifike ngoJulayi mhlambe ngoJulayi 10 lapha yindlela ye-communication bese bekhona i-communication ethiwa yayibiza ye-Telegram la khona ukuthi khona i-Telegram
ku-Telegram mhlawumbe bayazini angizange sengini mhlawumbe beyikhona sasikhathi kasikhathi ukuthi besike emakhaya la khona izinto zingenzakali ungakwazi nokubona angizange ngiyibone ngamehlo kodwa uyakhumbula esikoleni ufundiswa ukubhala kwe-Telegram into evele nje bakuthiwa ungawubingeleli nokubingelela kalokuthi bakubuza ukuthi nithini uzothi ngeke ukuthi noba bakukhesa usufaka imali lapha phuthuma ekhaya phela nje into zofika ithini phuthuma ekhaya la ukhona-ke ayikhasi lutho olunye ngoba once wafaka idoti nje full stop wawukhokhela uhlamvu nohlamvu so ingathi ufuna ofanele ivele ibe yinto eqoqekile ngoba abantu naleso sikhathi bebengenayo imali mhlawumbe ngesikhathi samanje umuntu engabhala because abantu banayo imali manje and bayisebenzisa ekuqala abantu imali bebeyiseva kakhulu uthola ukuthi umuntu unayo imali but engakwazi esaba ukuyisebenzisa ukuthi enze izinto ezizidingo zayo privilege Telegram-ke ezofika ingakuniki lutho ukuthi kwenzakaleni uthola ukuthi-ke kwakuyi-communication naleyo iy'nhlobo ngey'nhlobo ze-communication that is why laba abamhlophe lokade abakhona emazweni kade abakhona but i-communication abamhlophe babeyivalile ukuthi i-communication ingafinyeleli kalula kubantu just because uhamba kwe-communication kwakuzoba easy ukuthi bathi bebehleli la bakwazi i-communicate no-Donald Trump le-America bebebelana so to avoid ukuthi kube khona lento njengaleyo bayivale i-communication as a result even noma suya kuma-phone box uyofona wawufika kwi-call khona into ekuthiwa ama-extension thing leyayani ofika udayele ihambiye lapha kumama kuqala afika ayithathe icall yakho uthethe udayile nonke lezi mhlawumbe akhofihle khona ukuthi ikhona mawuthi nje mamngitha uyibambe nawe lapho uyibambe nemangene yakho ubeke endlebeni uzwe nje ukuthi kanti bakhuluma kanje kwakuyindlela yokukhuluma ingakwazi ukuba direct and private ivele ihambe nje wonke umuntu azibambele ulayini lakho umuntu aziphilele kona uyanga umuntu ophefumulayo ukuthi hawu ngathi ngikhuluma nanangikhuluma le bakhona ecaleni kwenzakala was because government was trying ukuthi abantu i-communication ingahambi ngayindlela yokuthi angatholi ugovernment enabantu abacommunicate nabantu abarongi because bahlale besaba ukuthi njengoba izwe belibambe ngesandla sensimbi kanje ungenzeka abantu ngaphandle bafayithe balwe ukuthi mhlambe benze namamizi ukuthi baphuluka kanjani so-ke kuleso simo-ke laba abasha-ke balesisikhathi abake babakhona ithi-ke into mabeqala-ke izimo zonke zale communication zihamba babekhona abasha nabo beyibona ithi ama-instructions ey'koleni yayihamba nge-Afrikaans then-ke leswayo makufika ngo-1976 tuyakhona i-youth ya-1976 eyayi-active ngendlela eyisimanga they refused ukuthi bathathe ama-instructions ange-Afrikaans because ayenzima ngendlela efanele ayenzima ngendlela enkulu kahle so namhlanje uma ungamanje uthi ake ngithi mhlawumbe nje njenge-date namhlanje ethi mhlawumbe 22 June 2025 but mawathiwa idonda kathi nge-Afrikaans mbangithiwa umuntu ngakasho ukuthi kona makuthilo 2025 ungathini bambazi kodwa kwafanelekile umuntu ayenze ngenxa yokuthi-ke abantu abefuna ukukhululeka kodwa bengasiyo inkululeko yini iza kanjani nalani namhlanje basifuna lamazwi athi abasha iy'ntombi ezindlela ey'nsizwa bayayifuna inkululeko kodwa bazi ukuthi iza kanjani noma sayifikile umuntu akabona ukuthi iyona le nanamhlanje mangizokhuluma ngala mazwi ukuthi iy'ntombi ezinhle awufunde lesi bekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiyakuthuma indlala ezweni kungabi indlala yezinkwa kungabi ngukomela amanzi kepha ngeyokuzwa amazwi kaJehova Qhubeka verse 12 bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga bahambe ukufuna izwi likaJehova kepha abayi kulifumana. Yes, bahamba ufuna izwi likaJehova kepha abayi kulifumana. Ike bakhona indlala neseSamaria elithi bake bahlangana abantu
bephethwe indlala nje lithi bazulazula eSamaria kwaze kwabonakala ukuthi khona labasebenezifo abanesifo la ngaphakathi bathatha bakhishelwa ngaphandle benothoko ngoba kwangesimo sendlala ke nakho lithi kodwa bazithola sekufanele badle kwakudayisa ikhanda lembongolo Nebona imbongo lesibele sibi kakhulu umuntu makasibukana osibukana ubuso kakhulukazi yibi kakhulu mayibukana ebusweni kodwa kwafika isikhathi lapho bafanele baze njani bathengiselane nangekhanda lembongolo ukuze badle abaye kuthiwa ekuthengeni kwabo bakuhlinzwe ijuba le just inyoni kodwa abantu bayothenga ama inside ngobunzima obabukhona bendlala angazi kodwa lisho njalo ukuthengisana ngesigaba samathumbu samathumbu elokhuzana eju okumzi indlala ke leyo kodwa bahamba bakhululeka bavuleka badla basutha kanjayana nathi sibe nayo indlala bahamba noma ikhona indlala kodwa sakhululeka kwamnandi kanjayana le communication ebehamba ngayo ithi ke yahamba i-communication lavuleka izwe lethu yavuleleka ne-communication wahamba afuna uTelkom afaka izigqobo zakhe ezazifaka imali kwadlula kwakhona bezifaka amakhadi kwadlula thema sekukhuleke izwe 1995 the late Dr. Mandela introduce this thing yakubula le interview emsakazweni uthole iphimthi emkhulu bayichaza kwathoma amakhadi thina ukuthi yini la ithiwa iyawufika kukhulunywe ngayo lento wayichaza kwaduma nje ukuthi yini nani kwathi kuyashadwa lento yafika ngempela indawo yafika ingasazelela yafika dothi sibe ukuthi ibe ngakaya asuka umuntu athi yothi iqekelele webelelwana i-communication yafika yamnandi manje i-communication kwahamba wonke umuntu alangazelela ukuthi abe neselula phone kwakusama cellular phone yafika kwamnandi manje baqala abantu ba-communicator yaqala nakhona mawuthenga ilokhuzana urishata it was a 45 rand I think MTN was a 45 rand that time and shit then mawuthenga lo 45 rand u30 rand is a network u30 rand is airtime then 15 rand was for a network yaba kanjalo wawusayikhokhela bayinayo ihamba nje kubaqhubeka ke indlela ye-communication njengoba seyifikela la ke namhlanje sasa bakhona ama-social networks nakhona lawa nje kuyangena kumnandi kunje wayekho umuntu ongazi ukuthi kwenzakala ini isihambe ngaleyo ndlela wathi nilezayo ke lama sekufika khona indlala la kugijinywa khona iy'ntombi uthi ke bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiyakuthuma indlala ezweni kungabi indlala yezinkwa kungabi ukomela amanzi kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova so lo hlobo lendlala ke lesikhuluma ngalo liyahlangana ke ne-communication ngoba makukhona indlala akuxhumaneka ngeke uze bekhona uzobona ukuthi kungani njengoba ngithanda ngale communication intando ngoba indlala maseyifikile iyofika abantu leyezwi yingakho namhlanje ukudla abanakho ekuyinala kakhulu bakhona futhi abanye abakoselayo kakhulu ukudla lokhu nje kwesisi ukuthi umuntu adle but uyazi ukuthi namhlanje aphinde angeke ukuthi uyedlile namhlanje sase ngiyasadla nangala mina ngiyasadla okudle namhlanje kuyisona udla every day ngaphandle make fastile nakhona ufasta nisuke elambini kodwa ukudla kunjani kuyinto ekhubakalayo nezwi lenkosi nje ubona amakholwa ke ayilokali phansi umuntu lokakholwa ubambelele kulona awethithwa zonke insuku la ukuthi ake sifake okusha ngoba lokhu sekufundiwe cha awusiphela ukusheka nayo khona injalo ngoba yini imini ukuthi isinkwa sokuphila ukudla kwamakhono so siyabuka lesimuva nayo ngathi inkonzo ayisebenzi kwenyekati kanti iyasebenzela kahle just like yini siyaqonda ukuthi yini thina ukudla kwamakhono kodwa kunabantu namhlanje siyadla sisuthi ngoba kasibone ngathi sinjani ingena yosutha nje kusibone ngathi singena ngisuthi namhlanje ngoba ngiyazi ukuthi ngiyadla ukhona umunye umuntu ofisa sokudla angabi nayo appetite mengane appetite ulindele ukugijima yilo sazozula ngenxa i-appetite ayikho but isikhathi sokuzula yawuzula ngesikhathi sokuthiwa makudliwe i-appetite ayibanga khona kungcono ingabi khona i-appetite thali uhambe uthole emgqomeni yokudla kodwa banga nayo i-appetite angidlanga konakale noma ugcine efrijini noma ukuthini kodwa lokhu-ke uma ungenayo i-appetite la oho hayi mayingabanga nayo i-appetite yezwi ingaba naluyizwe namhlanje lizwe ngendlela yokudla kodwa apha mthini uthatha isinqumo kuyawuba right lalela ukuthi kwenzakala ini makuthiwa lana-ke yile dala mazulazule libe seliyephi izwe njengoba ngidlala yonke
ngicela niphakamisa amabhayibheli bazalwane. Naso amithi yabona ukuthi imajority phethe lelela abambalwa siphe abaphethe lawala. So leli uzohamba njani niphele aningacabanga yakala imitambo lenibona yakhona uzohamba imitambo yonke into digital ema-libraries ingasaba khona lolifika ibhukubaha namhlanje ngikhuluma ngimla mhlawumbe mosoneminyaka wemfokadlamini abazulu bakho sebebuza nanenze njani baba eqaleni uthi wakukhona ibhayibheli yini naleyo uthi bakuyincwadi eyayingake uyichaze wambe uyiguglisha uyiveze sebonke sebebona kogogo kuzohamba ingabi imitambo lefika la ema-libraries ufike e-library yonke into sefanele ufike khona uconnect ziye ufunde uyifunayo cishe into uphuma uhambe akhona ukuyithathe khona kanje iyiphele kuzohamba iphele ema-library so beba ucathi uyohamba ufike khona nakhona kuzohamba lingabi khona ema-library libe la konzakala inike iyahamba iyaqhubeka imile phela njengoba sikhona le mzansi thina sinobani lento le ama-networks kodwa kuno-G4 njengamanje kodwa kona ngizolokhuzana uminister uhlabisa ekhuluma ngama-networks amaningi e-G5 azothi sabalala la cishe ngaphezu kwe-1,000 la kwi-province azofaka bathi abanye indlela yokudla imali bathi abanye bathi indlela yokuphucula indlela ye-communication ukuze ithi ba-fast nisabalale abantu ngendlela ibe fast njengabe khona umuntu onesase-network. Let me tell you something ukuthi kokwenzakala nini kuzohamba wonke umuntu arilayela we-communication bese rilayela umuntu uhambe la khona engasekho kenu bese engasekho lo wonke umuntu usebambelele la bese umuntu bebambelela udepende kuphela kwi-communication throughout the network. One day i-network yangabikho ujame yonke into esibili yilapho leyothi khona into beminyama ezweni khona umuntu ephethe yonke into yakhe usushe samwenge ukuthi lothololwa kuba ukuthi uthule yonke into because yonke into kuzohamba ibe la. That is why today no more post offices and no more queues ema-bank because yonke into yomuntu ila ebhenki awuye kubamba iqueue la uyobhatala ufuna islip usende what yonke into yenzakala la ihambe ibuye nemali yakho awusahluphi nje ngoba yebhenki yonke into ibuka la but time siyeza lakhona kwenye inkathi uthi yavula la ayilokothi lutho lento ikhona kodwa ayisizi ngenxa ukuthi isikhathi sobe sesifikile. Hayi ngicela ukuthi besondele makuze isikhathi senkosi kuyakwenzakala angeke phela lezo iswelakale baleswele kade lisekhona bayabaphetha mana mhlawumbe asakho advance nawo akhuluma ngalelo phuza lesiphethe something coming ezoba advanced modern lesiphethe kodwa nakhona noma ingasibe advanced kangakanani but kuhambe kufika isikhathi la khona once nje kwasishwa somewhere just a network ngoba ukuthi wonke umuntu ke bashayisana ngamakhadi ilapho phela yosuka khona ngoba ucabanga ukuthi umuntu makuthiwa sashuka mhlawumbe usuku lenkosi liyeza kube ngathi siyadana asibuza ukuthi wale mabhayibheli emangangizolugcina mina kulungile yoligcina noma ngathi akhona ama-library kulungile wagcina ama-library zohamba thathe yonke la ihambe yorecyclisha ipheni yephepha elikanje njengoba ngisho nje kuphele nya usale kuphela ukuthi udleni usale kuphela ukuthi udleni yini khona esifuni sakho yini khona ingakho lithi lidleni kuseyimanje kuseyisikhathi uthi ke nifane nenkombandlela kumhambo wezwe lezi kaNkulunkulu nifane nokhapasi kumshayeli wendiza ngoba nithi nifane nodondolo umuntu ohambayo ngoba awuhambi ngenayo yokudondolozela uze noma kuyehlela uthi yabambelela ukwambela kodondolo noma kuyenyuka udinga lona udondolo udinga wethu udinge wenyuka udondolo phenduka lo ufane nodondolo lokuhamba kodwa makwenza ukuthi umuntu uyahamba uhambe bhukuzela phansi umuntu awevuka evuka akuze kaphuke lokuphuka uma engenayo into abhalanse ngayo kodwa mhla izwi lenkosi lingasekho ke kuyokwenzeka kanje naye usevele wacisha akacishile ngoba inetwork ibheda kamina noma kamina sekufika isikhathi sosuku ngithi ke la namhlanje nizwe nizwisise ngoba iyawukwenzakala usuku liyeza iyawukwenzakala ukuthi iyocisha iselfoni kungabi khona umuntu obona lutho kuyo labo bahlale beplagile yonke into ama-earphone noma ngawubuplagile iyobe ithulile wezibutho usudinga izwi
ha lenkosi. Yila ke uyolifuna khona awufunde bese 10 number 12. Uthi bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga behamba hambe ukufuna izwi likaJehova kepha abalifumana. Amen. Abayikuli fumana. Namhlanje sisafumaneka leseyinala kanje isikhathi siyeza. Into enhle ngesikhathi ke senkosi indlela lendlela yokuthi asikho namhlanje noma kusasa noma ngomuso asinagate nje ngathi umuntu aqinisekile athi ayingosuku oluthize ngacisha inkosi ibuku. Even today nakusasa mhlambe 1000 years ozayo asifuna estimate anything asinalungelo lokwenza njalo. Inkosi kuphela uNkulunkulu uthi lokho kufihlelwe ngisho inkosi uJesu inaye zangize yazi thina kwathi namhlanje ukuthi sikhulume iqiniso ngalelizwi kaNkulunkulu ukuthi insizwa lezi nezibonayo nezintombi mangabe ngenalo izwi kaNkulunkulu engqondweni yakhe hayi likhona izwi engqondweni likhona uyalizwa ngithi uyalizwa namhlanje ulalele futhi uyalifunda isikhathi sandofunda kaso ayila kuphela kodwa inkinga ithi umamukele yini uJesu indaba ilala emamukeleni uma ngaba umamukele uJesu uyilo muntu ozozula so mangabe uJesu awukamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi kwimpilo yakho ukuthi nje inkosi uJesu ngiyamamukela ila khona ubabona bephuma beyale ayibazulazula abantu akasilini babonile khona uhlobo labantu uzulazula namhlanje oluqayekile lolo ohlala ngaphandle yazi abahamba banestep usaba abasambayo bafuna into yabo ke bayazulazula ngenxa ikhona indlela yento ebandayo ngendlela emangalisayo okusizo olukhulu olumangalisayo but basafuna izwe labo bantu baya ngenye imini bayayinyeka nabayifunayo bafundele bangayifundeli le abayigijimelayo bayayinyeka yonke le nto ayigijimela uzoyinyeka ngenye imini afunde la angayifundeli namhlanje ngizothi noma ifuna namhlanje uzoyifuna kusasa uma kunomuntu angabuhleli endlini athi akazani noJesu ngizothi mina zakhele endlini ngizonke izandla zami phambi kaNkulunkulu ukuze mafika usuku angabi khona umuntu akazanga noma ngizwana uma kukhona umuntu angakasaphenduka asinikele enkosini oho anjudu sho njalo liyeza kusuku balifika usuku liyofika libuzo iyacabanga masawugijima uza la kimi uthi abantu zakhele bamtshilima noma bhuti noma malume noma mkhulu ngoba kuyidla mina sento ubiza ngaso isikhathi ewaphasa hayi uyofika mekanje uyofika wephasa amadolo azilali athi ngiyacela abantu acela ukuphendula bese uthi alisesiqedile into sishumela lesiyaqeda phela isikhathi siyaza ukuthi sasashumayela umuntu sekube yonke into sekumile nje seselekhaneni umuntu yini ezomlandela kodwa ke akamazwi ke sengiyaqeda uthi mesebezulazulile la kuvesi ke uthi kepha abayikulifumana abayikulifumana kunomhlaba ethi funa inkosi uthi awuqale nje uthanda Funa inkosi tuyifuna inkosi ilandele eduzane lamazwi namhlanje la ngizothi ke lento communication esibukela ngaphandle ibe yihlaba